ये 7टी पहाड़ अच्छी, 7टी गुंफा अच्छी, 7टी झरणा अच्छी, सप्त ऋषि को लेकिना ये सप्तशଯ୍ୟା। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल ओडिशा। आसंतु आज आमे बुली जिबा सप्तशଯ୍ୟା। सप्तशଯ୍ୟା हेउछि 7टी पहाड़र समाहार, जहाँकि ओडिशार ढेंकानाल जिला ठारे अवस्थित। एही ठारू ढेंकानाल आउ मात्र 15 किलोमीटर। सप्तशଯ୍ୟା जिबाकु हेले एठारू आमकु डाहाणकु जिबाकु पड़िबो। एही ठारू सप्तशଯ୍ୟା आउ मात्र 5 किलोमीटर। एही ठारू बामकु गले आमे सप्तशଯ୍ୟା ठारे पहुँचिबा। बाहर आसुथिबा लोकमानक पई एठारे रहिबा पई मध्य व्यवस्था करा जायछि। एही जगह रे आपण माने एही भली अनेक गुड़िए छोट बड़ झरणा देखिबाकू पाइबे। आमे आसी पहुँची गले सप्तशଯ୍ୟାର पार्किंग एरिया रे। चलंतु एबे आगु बुझिबा। वर्तमान आमे आसी पहुँची गले पहाड़ ऊपर थिबा मंदिर पाखरे। एही भली अनेक गुड़िया जीवजंतु आपण माने एठारे देखिबाकू पाइबे। आसंतु सप्तशଯ୍ୟାର महात्म्य विषय रे मंदिर पूजक ठारू किछि जानिबा।
ଇଏ ହେଲା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ହେଲା ସପ୍ତ ଋଷି ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ। ସାଧନା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ସପ୍ତ ଋଷି ମାନେ ଏଇ ପାହାଡରେ। ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ନଥିଲା, ତୀର ମାରିକିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ। ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ଗହଣରେ କିଛି ଦିନ କଟେଇଥିଲେ, ଏଠୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ 7ଟି ପାହାଡ ଅଛି, 7ଟି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, 7ଟି ଝରଣା ଅଛି, ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଏ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଏହି ପାହାଡ଼ଟିରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଠ ସ୍ଥାପନ କରି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଗ୍ନ ମଠ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ପାହାଡ଼ର ଉପରି ଭାଗରେ ଆମେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ।
ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହିଠାରୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ।